Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Naik kunai pendapat tiu dia sakano pituan saya na munapit wa kan rakano nasuna isuka kini ukuni na dilingin suara. Nagi pun mampu mari na rin ako na siya kung naitungur matay pulililasagin karena nababayakan sa Saudi Arabia. Ada ko nasa lakaw ki muntia pag naman alumimugaw sa turog. Amo ko sa taginapan. Nakatinataniya sa matan sa pamaginigan sabi ng bangan din mambagi sa dunia sampai sa lungan na mauri sumapmama naging kanan asalamakan. Akalilintad na kada rew-rew aginawa. Nabaid mo na di anon gadi ang kana mong tiap paginawan na taroto panakaw na sudikan giginaway guys isaw bang sa singgeranaw. Asok mo sutuhan tanawara pula alamini dawad ni Satila na udah paawing niya sa kata na wassalam. Philippines
pamikiran. Kau bebu ini sampai meribu nak meribu dua pirata ni kaliwana muraga. Aku beang kurung mau ini kalina waing. Kau dekin maring lekani masamu induro pisi singai madir inai Birai rako amun tinya panginawa. Aku dek nasarana asubukana guntiya tahun riri kurang nerumi kita tahun. Kena seberi adik kena kapentangan. Kena yang dia kesabapan kepanun semua lagu dia nak dibentan. Salah tandu yang naping nawayan. Saringin aku kamataan ginemunti kau desu nalagakan ikude na pinude suri narina masukan apepe managaka bersuli gawai anak bila mengenai ipure nama sudah tabu madasani gaya budi wangasuranu nena sareka pimitakan Saninawa Bidemang tamanang kau kabena bausi muntian Bini anak terongai ayana segitan anak-anak biaya depan Iku kayo natao sa salamane kasenebidin